nyirigira kandi nanone bene Imana. Yatwaye igihe kitarenze iminota 7 ngo ibinyoma bya Kagame bibe 20 ku birebana na 23 anyomeka CNN. Bivuga ngo Kagame yabeshyaga ibinyoma 3 buri munota. Ibi byabaye mu kiganiro Umugabe Paul Kagame na CNN ku ya 3 Gashyantare 2025 babazwa n'umunyamakuru YARI Mado. CNN imaze gushyira hanze ibice bibiri by'interview. Kugeza ubu hari byinshi bitarashyirwa hanze muri interview, birimo ko CNN itanavuga igihe iyi interview yamaze. Igihe twe turi gutegura iki kiganiro twibajije ibibazo byinshi kuri iyi interview, byatumye twandikira uyu munyamakuru wa CNN YARI Mado tumubaza ibibazo 4. Ikibazo cya mbere cyari kivuga ngo tumubaza umubare w'ibice azayerekanamo. Ikibazo cya kabiri ni ikirebana n'uko Kagame yanze ko Amerika isenya FDLR. Ikibazo cya gatatu ni uko Kagame yateje intambara muri Congo, igihe Congo yari iri kurwana na FDLR imaze no kwica mudacumura. Ikibazo cya kane cyari ikibazo kibaza ese interview yamaze igihe kingana iki. Twarenze twinjira muri studio, YARI Mado ataradusubiza. Mu gihe twe dutegereje igisubizo cya YARI Mado, umunyamabanga mu biro bya Kagame Stephanie Nyumbayire yasohoye itangazo rirerire yikoma CNN na YARI Mado. Kuri iryo tangazo rya Nyumbayire ryasohoka, CNN yahise ihagarika gusohora ibindi bice bya interview bagiranye na Kagame. Nyuma yaho nibwo twabonye amakuru ko YARI Mado yaba yashyizweho iterabwoba n'abambiri ingoma ya Kagame. Dusubiye rero ku muramwanyizina ari wo ibinyoma bya Kagame muri interview ya CNN, turifashisha ibice bibiri bya CNN yamaze gusohora twerekana ibinyoma 20 Kagame yanyometse. This was caused by GUSA. Ikinyoma cya mbere, Kagame yabeshyeye naho avuga ko Congo ayiteza intambara kuva mu ntangiro, atari ingoma ya Kagame ishoza intambara muri Congo. Iki ni ikinyoma kuko mbere ya byose ntabwo Congo yakwigabaho ibitero. Icya kabiri ni uko M23 ari ikireresho cya Kagame. M23 yaje isimbura CNDP ya Rurankunda wahoze mu Nkotanyi. CNDP yaje isimbura Jules Mutebutsi wahoze mu Nkotanyi. Jules Mutebutsi yaje asimbura RCD y'abamoyize Nyarugabo nabo bahoze mu Nkotanyi. RCD Goma yaje isimbura AFDL yategekwaga na James Kabarebe uyu nyine mu Nkotanyi. Bigaragare ko abashoza intambara muri Congo bose bava mu Nkotanyi. These same people who are fighting didn't come from here. Ikinyoma cya kabiri ni uko Kagame yavuze ko M23 itaturutse mu Rwanda. M23 yatangiriye mu Rwanda mu mwaka 2012 nyuma yo gutsindwa mu 2014. Igice kimwe cya M23 kirimo Yohani Maria Rugera Runiga na Rene Abandi cyahungiye mu Rwanda. Ikindi gice cyarimo Sultani Makenga Vianney Kazarama cyo gihungira muri Uganda. Aha rero niho Kagame ashaka guhera abeshya ko M23 itavuye mu Rwanda. Does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? Ikinyoma cya gatatu naho Kagame yavuze ko atazi niba hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo. Iki ni ikinyoma cyatahurwa n'umwana w'igitambambuga. Bishoboka ko Kagame yakitabaje kubera ko yari yabuze ayacira nayo amira. Kagame usanzwe azwiho kwiyemera muri kamere ye, yavuze uko ahakana ko atari we wohereje ingabo muri Congo zashoboye gufata Goma. Kagame yari afite ubwoba ko nabihakana mu minsi iri imbere abandi barimo na Muhozi Kainerugaba bashobora kuzabyiyitirira. Kubyemera nabyo kandi Kagame yabonye ko arimo kwigerezaho kuko bishobora kumukoraho. Benefilof wa Human Rights Watch yavuze ko icyateye Kagame kwigeranya nyinshi ngo ari uko Kagame atinya ko yazaryozwa ibyaha ingabo za Kagame na M23 ziri gukorera muri Congo. Does this risk a war in the region? I don't know. Ikinyoma cya kane nacyo nicyo kwigeranya nyinshi, aho Kagame asubiza avuga ko
simbizi. Asubiza ikibazo cy'uko haba hari icyago cy'intambara cyototera akarere kose. Ariko usubije amaso inyuma ubona ko Kagame we ubwe yivugiye ko umugabe wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ngo yamuteye ubwoba amubwira ko u Rwanda narwo rushobora gushiduka hari intambara ku butaka bwarwo. Niba koko Ramaphosa yarabwiye Kagame aya magambo, bisobanura ko Kagame azi neza ko nakomeza guteza intambara muri Kongo izarangira intambara ikongereje akarere kose k'ibiyaga bigari bya Afurika n'u Rwanda rutavuyemo. I don't know. I don't think anybody is interested in war. I even don't think Tshisekedi is interested in war himself. Nyuma cya gatanu naho Kagame yavuze ko adatekereza ko haba hari umuntu ushishikajwe n'intambara. Yanongeraho ko Tshisekedi nawe adashishikajwe n'intambara. Abandi bagabe bo mu karere bashobora kuba koko dushishikajwe n'intambara, ariko Kagame we ashishikajwe n'intambara n'uburyo yifashisha mu gusahura umutungo kamere wa Kongo. But he has been encouraged in that direction by people showing up to fight for him his own. Ikinyoma cya gatandatu cyo kisamo no kwivuguruza ku kinyoma cya gatanu tumaze kuvuga. Kagame abeshya ko Tshisekedi ashishikajwe no gushoza intambara, ashukwa n'abantu bitumira mu kumurwanira intambara ze. Tshisekedi yaba ashishikajwe n'intambara te kandi igihugu cye aricyo giterwa. Yongeyeho kandi izi ntambara zo muri Kongo Tshisekedi yaje azisanga. Giteye kwibaza kurushaho nuko Kagame we yivugira ko Tshisekedi nawe adashishikajwe n'intambara yarangiza akabivuguruza. Mu rwego rwo kunyomoza Kagame, umuntu yakwibutsa ko mu byo Tshisekedi yihutiye gukora agifata ubutegetsi ari ukuganira n'ibihugu byose bituranye na Kongo mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye ibibazo byakomeje gukurura amakimbirane muri Kongo. Mu byo Tshisekedi yakoze harimo no kuza hano mu Rwanda kuganira na Kagame uburyo ibibazo byakemurwa. Rwanda exports coltan, for instance, which does not exist here, is smuggled from DRC. No, please, I invite you. We'll show you where we mine coltan. Ikibazo cya karindwi naho Kagame avuga ko nta kuruta yibwa muri Kongo uce mu Rwanda igiye kugurishirizwa mu mahanga. 30 Ugushyingo 2022 Kagame arahise abashyikiranganji bashya we yivugiye ko hari abantu bazana ingugu bibye muri Kongo bakazicisha mu Rwanda, ariko ntizigwe mu Rwanda ahubwo zijya za Dubai, i Buruseli, Tel Aviv, mu Burusiya, mu Bushinwa n'ahandi. Bishimangira ko Kagame azi neza ko amabuye cyangwa se ingugu zibwa muri Kongo zinyuzwa mu Rwanda zikajya kugurishirizwa mu bindi bihugu zitwa ko ari iz'u Rwanda. But what Does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about it. Kimwe cya munani naho Kagame yasubije avuga ngo simbizi ku kibazo cy'uko u Rwanda rwohereza mu mahanga ingugu zavuye muri Kongo. Nk'uko tumaze kubibereka ku kinyoma cya karindwi, Kagame ubwe yiyemereye ko ingugu zibwa muri Kongo zinyura mu Rwanda mbere yo koherezwa hanze, kandi ubwo zoherezwa hanze zitwa ko ari izacukuwe mu Rwanda. Because that in any case can't be the problem. Ikinyoma cya cyenda naho Kagame avuga ko ngo ibyo ntibishobora kuba ko ari ikibazo. Ikinyoma Kagame yakivuze asubiza Larimado niba haba hari ingugu izo zose Kagame asahura muri Kongo. Kubera atari ikibazo naho Kagame yakagezaho ashoza intambara muri Kongo, ntumbeye ari no gusa yo gusahura izo ngugu za Congo. People who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa. Ikinyoma cya cumi naho Kagame yabeshya ngo Afurika y'Epfo niyo yiba ingugu za Congo kurusha undi uwo ari we wese. Ingingo y'inama nzerekana ko iki ari ikinyoma nuko ari ubwa mbere Kagame ashyize mu majwi ya Afurika y'Epfo kuri mu bisahirana bisahura ingugu za Congo. Uretse kuba Kagame nawe ari umwe muri ba rusahurira mu nduru basahura Congo, ubundi Kagame yajyaga ashyira mu majwi Uburayi, Canada, Amerika, Ubushinwa n'abandi. Ibi rero byo kongeraho Afurika y'Epfo mu masiha rusaruzi Kagame yabitewe n'uko umugabe wa Afurika y'Epfo amaze iminsi amwihanangirije. And these are the Europeans who are making noise about it. Ikinyoma cya cumi na rimwe naho
Kagame abeshya ko abanyaburayi bavuze induru ku birebana no gutera Kongo. Kugeza ubu abanyaburayi barashobora bagahuha iyo bigeze ku gutera no gusahura Kongo. Gusa hari aho Kagame yageze avuga ukuri ko abanyaburayi ari bo bungukira mu gushoza intambara muri Kongo no gusahura ibihugu nyine za Kongo. I have explained enough of that. Ikinyoma cya 12 naho Kagame yahemukira akabeshya ngo yatanze ibisobanuro bihagije ku birebana n'ingugu zisahurwa muri Kongo. Ukuri ni uko buri gihe Kagame akwepa cyangwa akigeranya nyinshi yabajijwe ku byo gusahura Kongo. Mbese nk'ibi yavuze ngo ntabizi. The M23 recent fighting have had very sophisticated equipment. Did that come from Rwanda? Some of it, a lot of it actually came from FARDC. Ikinyoma cya 13 naho Kagame yabeshye ko aho M23 ikura intwaro za gisirikare zigezweho yo mu gisirikare cya Kongo. Zimwe mu ntwaro zagagaye zikoreshwa na M23 harimo za drone, air defense system na za radar. Kugeza ubu nta na hamwe hari hagaragara ko M23 yaba yarambuye FARDC za drone cyangwa za radar. Kandi umuntu yakwibaza ukuntu Kagame avuga ko atazi niba ingabo ze ziri muri Kongo, ashobora kumenya noneho aho M23 ikura intwaro. Have you spoken to President Tshisekedi recently about this? No, we haven't been speaking for quite some time. Ikinyoma cya 14 naho Kagame yabeshya ko amaze igihe kirekire atavugana na Tshisekedi, kandi bizwi neza ko Kagame yahuye inshuro nyinshi na Tshisekedi. Na Tshisekedi nawe ubwe akizira mu Rwanda, rero Kagame we agatinya kujya muri Kongo ku mugaragaro. The efforts they are using to go and appeal to Arsenal is a wasted effort. Nyuma cya 15 naho Kagame avuga ko ibyo Kongo ikora byo gusaba ko Arsenal cyangwa Arsenal agarika amasezerano yagiranye n'ubutegetsi bwa Kagame ari imfabusa. Kwinjira muri studio Arsenal, PSG, Bayern Munich zari zimaze gutangaza ko zigiye gusuzuma amasezerano zagiranye n'ingoma ya Kagame. Bigaragare rero ko ubusabe bwa Kongo yuko aya makipe y'Iburayi Arsenal, PSG na Bayern Munich bisoma amasezerano na Kagame bitangiye kugira icyo bitanga. FDLR being supported by government of DRC, supported by an army from Burundi. Ikinyoma cya 16 naho Kagame yabeshya ko Kongo n'Abarundi bakorana na FDLR. Uretse Kagame wenyine na M23 ye, nta wundi muntu urahamya ko haba hari imikoranire hagati ya Kongo igihugu n'Uburundi nka leta na FDLR. What have they done to bring peace? Ikinyoma cya 17 naho Kagame abeshya ko SADC ntacyo yakoze ngo igare umutekano muri Kongo. SADC niyo yashoboye kwirukana M23 mu 2014 ifatanyije na FARDC. Imvuru zongeye kugaruka muri Kongo nyuma Kagame hazuye M23 mu 2021. I don't think they consider themselves a peacekeeping force. Ikinyoma cya 18 naho Kagame abeshya ko SADC ibona abaje kugarura amahoro. Uretse Kagame na M23 ye, abandi bose bemeza ko SADC yitwara abaje kugarura amahoro muri Kongo. Kandi na Kagame ubwe ntaho agaragaza imyitwarire idakwiye ya SADC, ashingira avuga ko SADC ititwara nk'abaje kugarura amahoro. President Kagame also said that South African troops are also in Eastern DRC to secure the minerals. Ikinyoma cya 19 cya Kagame gisa nkaho kiza gihekanye n'icya 18, naho Kagame ngo yabwiye Larry Mado ko ingabo za SADC zizanywe no gucukura ingugu za Kongo. Kugeza ubu nta perereza na rimwe cyangwa se icyegeranyo cyerekana ko SADC ifite akaboko mu gusahura ingugu za Kongo. Na Kagame nawe nta kimenyetso na kimwe atanga gihamya ko SADC icukura ingugu za Kongo. South Africa was completely different. He felt that President Ramaphosa misrepresented what he said. Ikinyoma cya 20 cya Kagame nacyo kandi kiza ari impingikirane ku binyoma bya 18 na 19 bifite aho bihurira na Afurika y'Epfo. Naho uyu Kagame yabeshye ko Ramaphosa yumvise nabi ibyo Kagame yamubwiye. Kugeza ubu nta hantu na hamwe Ramaphosa
yari yerekana cyangwa ngo ashyire ku karubanda ibyo yavuganye na Kagame. Kagame we ubwe niwe wagiye ku karubanda avuga ibyo yavuganye na Ramaphosa ntawe ubimubajije. Uku kwitanguranwa cyangwa se kutagira imyitwarire ya Kagame ni kimwe mu bimenyetso byerekana umuntu ufite byinshi bimurwaniramo birimo no kunyomeka. Bw'ibyo rero ibinyoma bya Kagame 20 birebana na 23 yanyometse CNN mu minota 7. Ngo rero